Itanbiag ko siya kadipan, di malaglagit mo na siya't man bilang tikas mo damagin sikat ina ar-ara paapin. Isut dengit daytoy barukong ko Nagrigate long distance nga ayan itten na iiliw ken panas naginat di oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawin agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rangtayan ta tisega kinsugno tasiksikala inay ayat ko. Programa na pauluan Rayaw ni Ilocano kasla asidik ka latakaniya kaday tatimik mo nung mangyagat umanayin dun mo aliliwan. Panas naginat di oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawin agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rangtayan ta isega kinsugno tasiksikala inay ayat ko nagrigate long distance na ayan itten na iiliw ken panas naginat di oras naglabas gaput karayo adi maipapas alawin agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rangtayan ta tisega kinsugno tasiksikala inay ayat ko tasiksikala inay